mene wasan edi ehyemu ebiemu ene bibisa se wapomu den no bibia hyeye ma wapomu no okafini bega se wapomu no atedai jiri se nyakopa adum ntini bibia hyeye ede emawo mi amitimi hu timu se ahoden no ewo ho nene story amensaka na mede eba bedan wo no Chese ense na enye emaba wanko na chese emrante no ebuo mukoma na se yehwe omoda bi se na mne wanyina aka hu na nke ba ne se na ko bia besiriwa anka wo fa se wo ware best 25 and 30 years enso kanto kwati mi ebemu chese we di obi abrewa obi abesiriwa ebro na ye de tete no aware nim na somode atu edwa no eya rew hosemu emu nsu san ye rem Yenko na no disemo ode atu edwa no na se ye ba kakra we atire no so no me de no so aba bedan wo me ma refi so be leave you comment comment section ho e na doma no so me so no aboso e de amame yenko hwe video no embra me adumo case number 1 ye ne be twetwe nkomo no me ba cho ufrihin na ba wudin me fi swedru ani ayanya na content na obre kwa ya fazo Mercy Esar you Mercy Esar me ba cho dia stab na de na mpacho mpacho mi nkra no pone am say be mri atwam be fan say be 15 to 16 years in ena mene be ma bitinai ofeni Georgia mi hu no woseshi satam na me maame emfiri mu ntina o woseshi nti me kwa maame wona me ko hu no nti me ko hu no na me ne tewo na ma wo mienu dada nti me hu no no yese obeware me na me se me ni aka mani ni nti nti me ye dai enkom bio so opɛ me de a yenko na ko mi papa mu na no o mami di kan kwa akuapem yefi akuapem ampon god nti mi di kan kwa yampa obae ti obae obehu abusuafo amane akwanso obetu nsa ne ade ne metena obae 5 years maye wo ye ba abakan e wo ho second one nso to aso wo ho nti second one onya 1 year na mi se kromo de mentena ho nti o mepe dan okumase na ye metra se ne ye betumi abobra ampa obepe dan no so obantima dan vi fie okay ni ye di akola na ye ba akona se me last born no 1 year nti ye betena wa ma na ye ba ye no na brant no no onyo bi o ne me kokko ntokwa ni ye bedu kumase ya na chi no even ye ba no kwa papa so ye me hu ade nwie ya o ma me ma na me yes da ma komienu ankosi ayi nti se wa betu nsa no betena for 5 years na mo ahunu se ne ote a moma ya nkonkobo bra no na ya obeba abaye me wade na je ye ba ye bedu bantuma ne bantuma de obi ani me ebro pa e friend bro ebro pa na papa ide me ba be bro me inti mi kalas bi na me nua ba komachiri ba be 4 oso ba be sraye ye ko no ma oda na me si na me kunu so atu kwan ti me friend no so me nua kwa ku se oba be sraye inti no so obeba omre inti kwaku ne ba onu ne ba na wa aba akola ne so ba nya adwene bone oso ba atifim inti na woman bi tie mfie ho na me ka kire no so o ma ne ba obepemu kwan ama no inti oba no kitaka na me kunu kitaka inti oba onu na ehoro kai tatam no onu me akon ayeya me sabi kwase aya inti na me de na akoba ntuma hini yo wuye na me de na akono ti asam na ye beka o yenko ne memreda na menu e kwa horo ka me hu na ye ofa me ba panyin tremu me wo ha na me hu se me ba panyin ba na ni moja se na me ansena me hu se watu ka no kra na je se o de ka na akopem won etwe last week won we school na akola ko no be wie yes so atobo yesra wasam no kana obi a wotifie ne ye ne wa ha yenti ase ntina akola ebewie eti ukunu ka na wa tuye menua ebetuye ana wode ko hene
no horo inti bi de me na me hu an se me ba ne di moja ya den abefie ansa na me hu se akola na me nua na tuka na ko parliament eho akogbo akola bi wo ho inti eho na men bi e friend Mr B yedim no no fa me nua no ode ne ko so full life ansa na ye beti se me nua ne de ka akopemo akola bi ma ne nan no ni nyina awro in fact atam na be ma no ne me nkasa ite me ya se nke ye kwakodi sa asem wa hemfie ya wa ya me numi hu kwase ya wa se bi o ya me na sa asem we su asan aba satana ma me wuye nti ye frɛ me ma me frɛ me papa ma me de obae asem na ayeska sam abrewa no ni bi na me nua boy ne nso no wa kurase no ni bi ono nyasera na wa si so abema nti ni nkonua ho nyina yakoton na yeska sampa na menua mu meka se menua mu ne yaade a na meboa menua mu fa akwati no wo fa menua ne so wo peska ma no na ode ababe solve problem se wo mo boa no wo de menua no kosie wa mabie na de no beda me kurunku aso nti ma ya de me kuru no kura akotum na ka na efoforo yense ye man lances ti mi follow ya ni yeyi no na efedi akiri de ma ebro ba ko one me ku ya no mire opie no ba na me kan one me ku no hede me ya o hede me hei na moje ya to se ya nti jimpo ne yakopam me de man fa anya asem no yi me nya megu abonten na me kope dan wo pechi no metu mi se sa me nyina me de won koi no nua se nunu se memra na mi se memma nti mi sister ba ko ne kurunku awu ewo atonsu awu no be fa me fi ho se na bro ne doso na ma eja yedidi mu a na dom ka me ja dom ka me na me quantity me yemuzamani me quantity nti ma mi ja me ma no ewo ha na ma be hwo ewo ha na ma se na mi nche da ni ba bia mete nti mi ja mi nti wo ma mi se hye me koi ewo ma na ma be hwe nkola na ewo ma nkola na makoi a na wa aba me ho saa na ye de dia be ye 2 years ni na yale be ka me pa na me ko da agi ene me ba panyin na na hwem na abranti yo kwan ode me fa so wo Kumasi abonten so no ma ese wani na me se brebra ma ne ma wo be fa me no fa me wa busuafo mu nti wo de fa me ko osese bi opekwase bi a oba be gira nani so aka kire me se ofa me ye den emra eja ma me ewu papa ewu nti me ni obi anti e ma me ka ma no ye den atum ti me hu to me achi na me hu se mani eye me wususu na me de call hospital ewo so adru ho me kwa na obi sam se na de na abo me na me so hwe mo mani na mribi mikru na ehedi mani no sa ani affect wani achi no nyina ye wadi we hwia enyi na me bo na mane ma enya nkwa asem keto okeka kire me timi yesa me de na ekwa antena timi tracy antena wa ma mi date na me man kasa kire me na mi dai but still sisi amani no we no enhwe we no so eba we so still on kasa me ho onfi me man nso wo ne nchen na minim se bia nka unya bibi kura wo de be hwe me man no so be ya yare be ya ko busumini wa ko hospital siko de beta duro wo man da me na me sam fa duro me de bra kola yi eni ade ni nyina ha me mi amani a onhwe me osi wakoware foforo akotwa na ntwie January mu akoware oba foforo onko jame a onyame intermediate masem tietia ne se onu a wase mani sisi amabrabo ai basa me adwuma meni ba bite me mani ntimi yese me mfi na me manu so onhwe won onim so toduane ma wondi na yohwe onhwe won me baba akunya wase won koto forms nursing forms akola yakoto wanya ska pa ukacha akola ne se onya ska ode be hwe ne maame oyeye ya ode be hwe ne maame nti wanfa akola na nko be ba no ofie sisi wanfa akola na nko oketo na wie school ontumi bisa ne se o results kura
wahi and I say what in a more ame me oba time me da me ntumi na me free me ma ho God inti ma me de bedano na umwe bia mo wo no mo de aboa me ye mo awo kwan be so mo mo ame mani na asɛ no onpe ho asɛm no nka nkyerɛ me me ba che wani ni say ye how many years ni mani we no we no say ye how many years be 1 year ya na mi and what head wo o head me de ache na me mai say o head me 15 years ni 15 years ni anya wo anya yada me hwe God ti be 2 years ya ena edi problem na bansa na me pa che wo ye nhwa de free sesi ai de wa kan fa be man wo ware ye how many years ni o worry be enu 1 year but on na utu that God o worry no o sheda ko shen kawa no enu 1 year because wo so ye ne yere me yere God me na tena 22 years me ba cha wo ne ma no yes 2 o mo wan ni wo ne nchen okay uja ne ma be ma na di mfie me nya ne ma me ba hwe on pa na me chese nkora no wo be ma ne nchen di sen ene de me ne tren nyina wo nchen a ne oba tren nyina no ewo God isa yemra ahanum onsa na wo ka bibi se be ma no na mo wo ba bia na mo wo no ye frɛ ho sei mampo akuapem ba bia na be ma no ye wo ho ade a mo ka ho no se hwia na sa ma mampo akuapem God no you o treat you good say na no what se kama God and sana mo be ba bantama mo be duru bantama na be ma ni start se wo bu oh sa e de na course imasem e de na course imasem na mampon ho na me da bi so me de ho ye me krom 20 min years ade okay ho na me e mo ba ha no be ba ha no masem na o be start say masem sa e ma wo ko hunu bebre na wo bu sa do wadansi fo bebre obantema ubisa me a na me ye dokun ho ubisa Messi obetena ben vi fie de ya me no opia eti wo bo pa papa ma ye ba ko ye mienu o ya dan me ba me ya hwe wan ko report no okay abrebe na wo ba no wo nua be ma ne ba wo nchen ye ko ho no edu be 4 years ansana oba so besra ye no pa adwuma okay adwuma no de ba na okotu ka no no horo ka no horo ka ena waka ka da minim wonka ka da minim okay ena otu ka no ena odi fa yi parliament ho GNTC down ena odi fa ho no odi ko bo akwada bi mpacho an God ena akwada no eprai oprai na instance nka wo wabusuan ne beba beboa no ene wabusuafo no frɛ wo nua be ma no mdini ko bye e ma me de obai satana ma me wuye God ena o ma me no wo nua no mo akaye no me ma me bye nti me nua mo no wode ne koto mu nti me nua no ya de ho ne koto mu me de me nua ne tu mu edi sen be na otwe onya be na otwe ho ansa na wo kunu no so ya de ne koto mu ansa na ye koma ni bail enam ye man be ni wie no na me nuam no sa akoto sikasam ya nti me nuam no ye se sa de ono ne mra ekwa enkran ho na ma me wakra nti omra ho na won so won pa adwuma bi ma ne se ne be ya yo benye skana odi abeboa ekatua wa mabiem eno na wa mabiem God after that ye wukunu de ye de ne to say na kan ye lance say God it was dem eboso me say na what you say ade chepe eno wo mu yi no eti after that na wukunu pie ye no san start say wo bo ene de na west cry oh say ya na ensem bi wo ho a ya na mo de ba ye se bibi ankoka papa kenye grede muti mu ba bi na sa anwema we nyina nsi okay na ba ma ne fa ma obu no obu wonam se wudo wukunu nti wa anko report God onsa sembi free baby na abedue baby se what you say eti na chire no ena em se wunua no so koye anyambra nsem ena busua de ni sieye ti na kese wo mayi wo ma oni wukunu no se de be ma ne be ye wubia no wonyew ena ma be ma no eni kwan senke basa beta akoba ne sa ama wono so asibusu abrowa easy God adwene na media ye me ya wo mu sesia me se what na sia ya ha no
ye to say ye to tombo de no ye to ton ni ekusan ni ye to ton bet ye bia sa na ya na tie mo hunu mistake a wo ye ansa na ya bo awura wasem ni mo aboa wo na bibia sie yes a obi ti fie obeka se ha ne ye nka no kore ye so ye ha ne ye di asem ti se de wa kwa ye god etinam ani se sa nnuoma na ekoso na wunua ne ba ya wo be ye ni nyina mu na se be ma no gosh be ma bia ye be ma ye nim se de ma ma ne ye ne ye wo mo ye nim se de wo mu sitie fa wo mu ka ho ko ka be ma ka okuno ani se obunua be ma be ye sa nka opie ko ye kwanka abusua no wo ma ame abaka wunua ma ma no bi meboa no ohunte ewura be ma ni mu na de ye me ya wa ha ni se watimi ni be ma atena ma na prawa mu wani aye wo ya na sesie ya be ma na ko ware no e na wa sorry e ma ye tisa ga kire tie me e ma ye tisa e ma tisa pa se be ma be ye dia ma na ye nkasa o but be ma ni nya jaye kofo oba foforo se pe na asem ba afa na nuama esise ye mu no epie yawo no epie mete me mani ntia me mani na ebobo me so me abada da okay nkola ni ntia na wo bobo me so god eti asem ni ba yin no police station o headi wani da bi oba manko police minister say no ka say na person ke yanyimawo na fa koye wani isi anra say kura me man no pe oba hai rastai enra say me ko me ko senka ata no wa fata yeah medical sorry the medical komobi but me hu a still na yo hwan koso intimate ne nka no tenra me ba ya mbedu ya na me ko won de oya ade papa still bo me ma nya mu obaje ne kakra me hu na oye say minya 5 million me ko fa wen eti sesia no uhunu hukunu no kura di na se me hu no bo so me se me just wa ko fie ho akoshe wo ma no one me ade odin be ye me ashwela ma ani anan ko obebubu mu no de wu kai de so wo ma wo fie ho me ma wo fie ho dey na se problem aba mo ntem che fiti me yare no dey 2 years ni do mo wa kwa nwoma david won nyaye wo ma wa kwa ba busia amane me wo fanim na wo mo aka sen me wo fa de ono no se me mitua se me na ye ma asemo una chia wo yes me de kwantina no ye se me friend bebia obeba me kire se ba ma na be 2-3 nsa na ba ma ne nshaw sese mo wa kwonwoma se me ma me o prepare wo nyina wa mo abusua ma ne onim pa wo munim me wo fe wo mo be kan dia asem ne kire no obi anfe no okay obi anfe sabre sika se na yenyim free be ma no ho no e me bo billion wa ha bi do nyame me ma e me bo billion ma akwa ade nya fa so wrong eti yenyi sei me je 300 million 300 billion 300 soon me di soon me fa behind that me ma no me ba keto no be ma no me ba na me kope na akola ne yale when you ba no fie say 19 years we SS but the way me sunsum ne akola wo motie no nti anytime bia mba akọ akola no onya na nka mete ubuka papa no ho se ukunu no yakasa ko ye me ngwale ne ne ochina ka wo mo ja ware me onu de wo ja dada odo nsamba da ma da bitie mo odo nsamba da ma tie me ka kire ma me ka kire odo nsamba ada na wu ja no ka kire me de ma akotwa na ntwie ada di enti ko challenge oba ye de ba odo wo scan aboni dan o ma sikana baba na de da me na me ka kire o me no ma ena me true me nti na ayo nyeska oh yeah it say me yempa me ma wo nchen yeah to bompa ye bi amba na me ma no so wo ho lucky sabre me mpesa obeka jai awari jai asem awari jai ye fie hanom no ye nya ya ware ye sabi obetu 3 nsa no na mu wo mkuro mu ho etinka wo pe bibi afiri be ma ho ma ho o mu ti se nkwara ya wo mu foforo se wo mu ya ho o mu de he papa na no ya ma ano so ka ho obetimi ato ho ama wankasa
But why na na enimu no? Your friend is saying. Or the George. George dear. Dear. To our bantama is saying. This year we tua ba ya. Fantasy apre. Me ba cho mon frɛ no emayen na yenko yenim. Yen frɛ Ja George. Yesra madam. Ja George. Ene ye pese ye ne kasa ne ye busa no say. Ensem a Mami din no be say merci. Hello, bro George. Yande. Bro Bejon, what is say? Eyo. Where the facha me why wunua abrewaga ya me ni nyina ti GNTC bantama. Where the wadawroma mami bia ba friend merci asare. Radio a wuni no. Me becho obo kwa adu bebre. Na ne nsam no se yantie wudi a me nyini. Se nsam no ho ka no ayami asem bi a menti ase. Wose wa bunwa ama na ni nyina ni mienu nyina say doctor say asai ekwan a wo fa so a wo ka no eseye na wo ba ni nua no de kopim ye nti no wo de ho ahi ata no ama sese no wo yare na ni onhuna de wo pesenka aboa no na face wo nya na ware yi de ka pa ba bi ma ne tena no setena munye wo ye mobo wo so wo ware nwi ya na me ne ga say Abrewagai medical catro. Abrewagai me wa japa na me ni wunyina wo bantama na me mi wo GNTC anti of a George de minimo pa na sister Becca ansem no star Mercy Becca menti ase ana me se be bisa se eye no kure se o ka no ebe pima kwara bi wo Parliament House ho na chi no Wasi beatings the wafa no kwa. Te se pe baby man ntena ma na sam a odi ba ye no no. Na afi na ni no so no obeso kwa hospital. Wada roma. Auntie. Abradia. O say yes no. O say Mami meneno. Me ana me de be kuma se. Oh yeah. Pajo wutie. Mitie pa wakani nyina. Yeah. Me ana me de be kuma se. Yeah. Enti me do abe kuma se na se. Ka che wu ma wunua aba wonjan a mami yan kan je be ma no. E se ye boye kuna mane ansa. Mami me wu yan se. Wa manu ne na ba. Tete me sha da sunti. Wa manu ne na ba. Ni nanu so ye nipa bi a mami obetuma atra be dia wutie be 30 years go on gasada. Oye nipa kwa ni papa. Enti mami o de ka no bo akola no wa papa aka Medina. Yeah. Tete also kwa mami eno wa mebi. Okay. Me atitia mami me komu sata me 207 mami me boka 74 million sata mami 206 ne 207 74 million wa afia which I get never say oh no escapa radio escapa madam enti obanu on say mami chabe on ya collect o tete wumba o me tia me hwe wo mo. Yeah. Madam Baje wutie. Enkwara ne de breadua. Enkwara ne na ya wo dia o. Ana wo yi ni gu ni yam. Ti enkwara ne ya wo ma. Wutie. Metie o. Enkwara no wo me nchen a me hwe wo mo. Yeah. O me didio, o me didio. Ana wo mfa ho. Eya wo ma. Yeah. Tese so madam. Metie o. Ya me se nka no kire. We nchen kondombo. We ni sika. Menisika. How the time me ya you no otumi frɛ oh sika bi do ma madam bi ma 8 million 10 million na me da sane no madam ba wo te menga me te won kan wo kyerɛ sɛ wo ware no nanso still wo mmɔ na kwonwoma wo nhwɛ no obedi wonni kapre wo so da ware no madam sika kakra meno bia sika ka me beto adwana me de minister me beto adwana edie no
ye no me da bona kwa madam wọ́n sì wọ́n kọ́ wàrí wọ́n bá fúfurá ẹnu díẹ̀ ó bọ́ nà kọ́ nwoma ẹyẹ ni bìbíà nanso ọ̀nù ní díẹ̀ wọ́n mọ̀ náà yẹ mọ́ bọ́ wọ̀ wíyásí nà nínú kúrò ní wọ́n pẹ́ sika akọ́ hospital. kẹsẹ́ yẹn nyẹ dẹ́ wọ́n sì wọ́n busa wà sẹ́m mẹ́pàkyẹ́ o mẹ́pàkyẹ́ o kunu tiẹ̀ o. Disi ano ọba na wakọ wàrí ni na ẹ̀ma mímẹ́ nínú ọkọ̀ tí mi sẹ́ mímí bẹ́yìí sɛ me yɛ bɛyifo a me fa nsa me ho yare no me ni bɛyie ni bi wona wasɛ kana me hwehwɛ sɛ me ni na wasɛ no no ɛno nti na me de na ba Japan no me ni na wasɛ no on ba cha was so me bɛyie me fa nsa me ni yare 300 we de was so de bi madam this am no ka say ka che na say this am no ka say me an ka say me no ka say this here madam this is 50 million kwa me na wo fa necessary kwan be ne ye be fa so a ma me nso ani sai e kwan be ne ye be fa so a ye be ma na ni na ko madam papa madam wuti me tie wo fa dua yase no say anon ka ta madam no cause me no o person o chere tete me ya hwe ma no me ma Dabi won je se bia wonya hwie wo fa dua wo chere se anam se ni nua no de ka de kopim ye nti no wo he de no ma se na ni no se wo huna de oba ye nyina ya so di mu asese onye sika kwa hospital so ho etie no de onam wo so ene wo ba kumase ya no obi e wo kofa na ba baabi na nnuama bi se koso no sa wo ware no no enye se na wotie ofadua wo ware wo bare na ni nsai se no nam de ni nua ba ma ne ba ya wo ba ye anyambra nsam ni ntino ama wo yire no wo ne ntokwa no na ni no gese so ne nsa se no kwan be na abefa so ba me aboa sister Mercy na ni ne hu ade madam papa nipa hunu kura bono ya boa no god se ono ka se me ne ka se me wesika madam me kan yin me no me kan agrada wa so se yenye de bo fadua yen fa nse da bai because you say wono so obre me hwe me nyame da ya me ye me a wo de me nyame ye me na me so ke bi mo ja ma ya ma no ofadua ye pese de ne kwa hospital ye pese de ne kwa ye pese de kunu ne wo to ni tiri nsan wo nya mfa nsan koma abusua so waja no ba mi so ni pro sesi ye be ye dai na se wo ka se wo hwede nyame ba ye wa wo sha no wa sha ko si da ba nyame nso no de wo ba ye wo no ye wo ye wuni mesra bo no wate bo no papa wa ni die mo fa madam not you no madam madam not you no that's fine oh you be here sabi on your collect nya ne correct sam ne se ba sabre ye kan you anya ne correct sam o de ye kan se wo hu nu anu okuta nani de ye kan se wo hu nu anu okuta nani woni na wo mama me nani fra ankoda no ane se be so ma mi nsa ankoda inso education mu se when na be so ma mi nsa bra nani fra no anda da sabre ye dua no pese wonani wo ma ye ntuase ne ye hwe maami ho nto no madam we uji ma wo kan no tese na meka jo se me ju ha se sei madam I was meka je meka agrada se na de so ubi agrada ade enka na wo hwa o ma no agrada ade nyankopon wo soro wase obi anka no de ye kan se ye wi ye mfrao na ye magiska ne ye mfa maami ne nko hospital wani diem me pa chaw wani diem ofadua mi mo wadawroma sister Mercy ani no asai wani diemu ukọ ware no no anto sa madam ma wo kana na o se be na wa wo bi a o wa yira wa kwa wale wa dai wa wo bi a o wa yira wa san kwa wale madam wa yira wa san kwa ware o da bi o na wo de ne nsan kwa oh madam na me ono o se madam
Enya na ade ne free ba bia wo ne ba ye. Wona wo so na ade ne ba Kumase. Eti sabre ete so ode ne koma na busua. Fa ne koma na busua. Na busua hunu sa wode ne ba ye no. Wode na ba sa wo nware ne biem. Eti ne ho gunsu gonkra wo fa ho biem. Eti so wode ne ko na akire wo sa ba. Anu no wayi wo nsa frase ye. Na sabre idie. Maame ne ho gunsu gonkra. Eye wo na ade ne ba Kumase. Eti na ni na sam no yesre wo fadua. Me pa chaw. Say ya me penyi ni ba fra wo. Mitem. Obayon ka de. Me ne ba no. Me mienu. Ano wa wo mo. Madam me ba man ma hwe wo mo. Anya no ho asem o. Ofa nya no ho asem o. Wa ka je mo. Wa ka bibia anya no ho asem. Me ba cha anya no ho asem. Ana wo be kan ye. Wo se wo boa ne kwan bebre so. Nanso so na ninu a wo duti ade no be 15 years ni no. Afa na anya nso so. Madam na ninu a wo ka no. Ono oyale a. Ono ankasa ono sabi. Oyale a. Manfa na ninu meye excuse. Manfa na ninu meye excuse. Eti yanfa na say ya wo ma ema me na ni ya ne ya wo ya ne den. Madam, let me see. Me ba cha ofadia ya ba frɛ ya ba frɛ na kwan bia so wo fa na wo boa maami na wunti ene wo krom ha wunti ene wo krom ha anya sa wo hye nkwada no amomu cover city sadia omo baba omo maami ho no ma ba so omo maami nsa de bia me ka hye nkwada no omo baba ba so omo maami nsa na ejuma na wo ye no aye ekwa etimesrawo ya ba frɛ wo miti ofa Pause, they be a catch and balance, my shop mukra, Mamma Yay, and my year. Mamma, me go back as a my yammer. Never chon quadani dear, a ya woo mo. Mammy no quanam hono, now I know you. Mammy no quanam hono, now I knew you. One quadani go I see. And I go by many yam. So one quadani mount. At a man money baby free, sir. And quadani ya man and ma. Debbie, Mubabu ho akonta emema no asa bibi no munhwe ye ma no na wo de nyame ada wo ma waje nkwara na hwa wo mo ankwada ne ye wowu ye funu mu ma wowu kotia no ma ana ade na ko se oba ne yam ana wo mama wo etimesra wo bi ko ba wo nkwara on hwe wo mo maame no hwe wo mama wo no wo de wo ma ne sie ye no wanya problem eti ye wie a ofa dia ye be fra wo na ye pekwa bi so na maame no wo hwe no de no akọ hospital wo pe baabi amanati me ba cha ma ti ye be fra wo ye rade de Orafo sabre ye koyanim case number 2 emra metranse ema ye mpacha mo free case number 2 moman ono ne mransa case number 2 baby a obi ampacha peja wo mu na bra na yebre no ayebe bere Ramazan na sabre e wo so Ramazan na samintare Ramazan na agidi wa Ghana ha Kumase ha Ramazan na akon hono mu a wonya ntare a efe wo ya young girl wasi so ma me ne papa bi amupe ntare papa wig papa perfume papa panty papa brazier papa dia na wo pe wo mu kuta ye friend say UK for nneoma bia grade no A anya foso asam na me kan you straight dress everything person will buy a neat there Ramazan me ba case number 2 ama trust mami Ramazan number ana yadi to jano Ramazan number is 0594 124 305 305 straight dress na UK grade A kwadia Ramazan Papa Ramazan God opia say Ramazan and now Kumasi is Fantastic Star Junction Christian Service University right opposite now Saka Ramazan hey ama perfume bi obedi mama 3 days o 3 days 3 days
3 days and so jina me ho and na wontie sa mema ni bi wo ho amupia ana ye mai wo ye young girl asese wonya Ramazan ho perfume ne bi. That's right. And original perfume, original body fresh. And I do only be maybe done and so what jana we no apese Eradi Yesu Kristo abofo be visit one what be a go ha ya nkopo abofo paade e sham eti Ramazan ono na woso wo honum na so pese bi di ho adanse a brother say me regati brother say me regati won so far ho bra Ramazan we me makeup senso no e kwanda ho kam Ramazan number is 0594 0594 124 305 Ramazan yes no case number 2 ni nya my idea the best ready say ma me say me translate the case no a also post ni bi agi di sika no yes mo bra no ko post ni bi agi di sika no yes mo ada ma me Emra me translate ma me bra be translate ma ye why now case number 2 ni ye ni na ba bia wo firi kwa wa yes mo ada na ma me case bi wo ho a post ni so agi di sika na nka ye ma number 2 na di kaya ba but ma me kwan no ewa papa eti ya pese e boni e ka ne nsem ni nyina ama no ewie na wo koma me akwa aba na ma me ba tell na usu di no Mercy sorry Mercy Star Mercy ade asem biem na ho be e ko 4 years ni na police ni bi owo pasatam no so am run about la ye ne tena won sawon yeah inti minimum no god ti mi hunu na me say da me baba kon awie school na oso nya police adwuma obeye na ye me ba second one no so ani amefa ne school nya manemra na onhwe inti me de koe na bibia e fan ba na ai say mass ne nyama bi na enye sa police ni no a wo kan asem no e kire no papa ye pa twetwem ai sa police ni no a wo kan asem no e kire no asem no wo kan kire no na wunne ne ye fan dada na na ye me ne na atena won sa wo mo ensa wem good I say dey kasane enko inti yesa na me dey we yinu koen me de kwa akwato wa inti akiri no yese mpemfu no pese wo fa nipa nti na mi na me ba boy ne so ya adwuma na me kaase o ba boy mu die hene me pa cho second one me ba second one o kuma se ya woni papa ne ma na sa wa ma ya me ba okay inti yesa no na me kwaje ono ne sika no o so onya ne papa so onya sesika na ye argin na post ni situation na ono de o se ono ni wanka bo se minya fi 30 ho kwa 30 million kwa inti me kwaje ono ne forms no na me ba ge no na danfo ewie school na danfo no se ne sa de ma se me ba ne so onye dia ono be ye den obeye inti me ba no ge no na ode na danfo no e ma me se ne ba ne so ge na danfo no so be ko police no inti e ma ode ne forms ne bre ma me de ko ma papa no inti me yare be ye se yi ni munya no ka che me se o ma be fa nipa inti nipo man kan je ne se ye ye me ba so no me ba ni nyina kita one name inti me se me ba no me yare na me ko send me ma me ba second one last one ko send 32 million sika no so e kan nsa inti me friend na or the one friend nipa me friend na or the one friend e me yare serious na me wo soro no betwam se da me yare o ntira na nse me ma no o sa na me kan me ha nyina kire no onu po ye se o sofo bi wo ho nti nkobe mo sofo na eden obe kire me ona makona wa ye mpai ba mam why na so obe kire o sofo me CID no nti afede kire me frɛ papa ya onfa me frɛ na onfa ma friend be almost woni me bia wote mini be bia na adwuma mu na mini be bia not woni me adwuma na wakɔ na adwuma mu na adwuma ma akɔ saa nti mi phone ne be say nti ne number ne yira me nti be 1 month na me ba na Kate ma me bi wo ba nti ye mfieru an wawu nti me ba ne 1 week no na me call ho me call na wo so wa akɔ pension na wo mo de number ne ye den e ma me
Okay. Wo mo de number ne ma amen. Na me ko twa ache foforo. So ni me lines ni nyina. Me ko twa ache foforo me de friend pe no fam say, "Hey, da." Your friend say ni din boda. Wow, one auntie didi aba. Afere we refi ni. Your friend is saying Sechere ha. Na me say da. Wa me yede me akọ tum. E wo say SK hu. Wa kwadam. Ai, wa kwadam fie saying. Man kwadam so obechi wonim say bia me boa. And also sorry Sakola no sanko school. Inti me jiska no so yo wo dey frɛ me. Ma fiti be say man ti no ka se me frɛ ni. Me san friend from fa. Ni run so gi ni sika. Okay. Mami, usika ni beje wati. Ena wukunu so no. Me say ne die no ne nakasa. Ye pony papa yi obefre wo mu. Apostle. Abrewa ye call ya breno kakra ni kakra. Yeah. Abrewa ye call Mercy Asari ya oba ya ni fra head no ma na ni asey owura George Dua. Yeah. Na abrewa watoto na no bebre no kura num nyame anim. No ma kakra me kan say we ye bema. Na woni obi wo yire wo ho. Ana wo ye oba no okuru ho na duru ba bi na ofi say woni nje ho a. Baby a wokofa no na wo de neko anya sa na se wokofa no ma bi e ba otina bi no ebeba ba beda wo so ana wo betumi anya asem e wo asem de bi ama ye de wakotu e wo se ye de wakotu mu ne nyina ne se owura ya asem a oka ne nua maame Mercy ne nua ba me ya ode ne kunu kai kokobọ wo bi Abrewa se wo hwa wo se abrante etimetra ho a be se 30 minutes o se 3 hours no nkasai na be ma abrante sa na oti afi atoso mienu nso so no se ebra ye okofa ne nua be ma na ba wa mona mane but me busa se ne ka na da bia na abrante no na ohoro no ne ka na da bia na ohoro no na bona mane na wo bona mane Oh, and no maybe or Honoma say, Naba, we are fain and here, or being pet as I have been no the better no. Yen we are by somewhere, or gray dodge, or Cadiatono soy, and far home cry. So, and if I row car, I can't tell row car there be. And now I call say, why and from so I am grabon in some cacra. I go to car when young Quincia. And the unknown yet the fossil, yet the fat sack case we know. What the first one bro we yere ama wa say nani ye busaw nani na sam ekwan ya mba faso na wotumi be provide sika na ya tumi dia akosha we yere no a wo se maame na ote ono onya papa o onya correct abro wa kasa 3 times e wona kasa mu enipa wonya correct e na okofa na ware no na ne wonso wo ye de wonso wo ye de obi nya correct wakofa na ware no wonso wo ye de enti ebesere se mema ne bia ne time bia ya no mu eyesa no wo mu enhwe ye no oba minim se sebe oni na ani agya bia ona sem obeka bia ma no enu nti na sabri etimi aduru se ya nani asaya asa ba ko a be me head se no no wasan asa affect the left wine na se no nso aduru esum no enti ne nyina ne se owura George ye besere ye free hanom a ye befrɛ ne ne wakasa pe asempa bika because when to me anyi yi wasem ba akokura ano se bia mesra wabrewa waka mate enti mepe breka krai na bia mahwɛ de menya na medical de abana or de akɔ treatment unka bebia o se maame na ote ho no maame na ote onya papa ensama wo kan ensisi so enti ebesra wo se ye pon na se ye call office ne afre wa nya asampa bi e ka kire anyasa we nku aho na abrewa we yeteme report me yechiw okay e wo ho ti de meka no na afi police ni no asem no kakra meka na se ba bi a ohye e wotafo nhia so menim de se ne fie ho na wo ho na no ye adwuma police station e wo ho ne fie de ye nim ba bi e wo ye besro so owura
o pension pay na woje ye no ti obey de 3200 na ebra wo yare na ne man so gu ahotire mu no ontumi mfamoa no ontumi nkɔhwɛ enhwɛ nkura no kakra 3002 no betumi aye bibi yeah that's yeah meka yeah that's pa nana yo ma me that's police need na me dey start because me per se me police for a kama enti mesrem papa ne say your friend na wonfa na 3000 there embru nipa so there as cancel the original one in here obefi enti there tia no say na here police for me ko chia man for because some my mistake sounds now wo so ye mistake also so dim na so because wo a wo dim na ye adwuma na so wo anso wo dim na so enti say wo ko retire say tia I mean e ka na abanti we there papa police show a ye fro na wafa na bantama case by ni ye maame Messi Asari I think say me tie ye papa ne come on me real bebre because bantama me di agracho ho ye pa minim tornadoes minim Richie madam for pa ne obo ade a na wo ye DJ a wo film break akrani bro ne mo ya na start di ya na ye dia bisine what ya say enti bantama de me ehoni a me health insurance ase o de me di agro ejako nie na health insurance ni what ya say enti bantama problem na aba no na ye papa yi wakofa ekuapim ni aba me pacho me dia gron so ekuapim kakra minim manfi minim latte minim adukrom minim ekropon ye ka ojura festival a eho na edi no na me ko ho ye pa ekuapim fo buade obedi watem krampo a obeso sem pacho misi we aboa what ase na so opa ocho kranti ekuapim fo ma no omho jo om da fon boko enti de tie bia no wakofa maame no efi eye ekuapim ho de na bakumase a me show sena na wotie no try say so the one for be anka ho krompo a fa ne kon dada mu saa pepepe na nka so diemra what you say because se na o kika ne nsem bi no se ne ma no o hwom ehɔ na babambu ye o ko papa ne fa ko na ndewe o kasa no na me pɛ ne vim o de kasa no ye ke krapo yesi wagifo adaka contract bi a wo ye ne sisi anti ya da sika kakra on botu what you say entiri ya papa George oba na wo ne na wo no oba na wo ma wudi ma no wono ho asem ye kan yo enti akola na wo hwe no anase nkola na wo hwe no wo ma eno no so di kan nyamu ntiase se wono akasa ne ma no wo hwom enye maame ne ma no wo hwom oka sama bembu pa na ka me beka bia ma no but oka se maame ne ma no kra gumi so a me hwom no mama bembu ye enti se wo hwom ma na oju so bi ma na wo hwom ma papa me hwom wo problem pa enti wo de yani be samba on change ni ye kan de ni dia e be style but me show na obana so a wo kra mama no make sure so you safe on pena ne kawa no wo kawa da so hye no wo betra sia no na kawa da so hye no o ma wo interview na me onyema bia me hwe ma me da so hye kawa no se ni kunu eti se bia wasi sem kwa no nya bia ka ho a kai se dada no so no hu hia pa eti make sure say Messi Asari a wudi ni free kwapem ba kumase no se wo mpani bia ma fa de ko ba na busuafo na ye nya asomdue no ho anya sa ene ma me se nani ba ko afra ba ko so kataka ho o be nyina no okote koto unse koto na tia okole tekra no ba le tekra ami enye ma ko ye ma me no eti yesra wo tu ho na mo na ya panimu na wanya pani dia enkola na betufo papa oyire no hwe no make sure so you okay open so for the come back that is so you know the problem bia ye bebo am why the right thing e work e krowe mo isa se krowe ye de mra e adwuma eti mame e tiawa o make sure say madam ne be okay eno ano no ya da se ba na onye papa no nipa ne nya papa wudi na chi enipa bi nya papa na obi su di na chi ne namo sa wonye papa no mo a ya na mo de sa west no etoto ma no enipa asumasi wonye papa asu be cha nani no na odi na chi okọ ba bia odi na chi wo kwa adwuma odi na chi wo ware no so wo mu kwa yi a odi na chi enipa a wonye papa no ye sorry free na chi na brewa wo so obi a na dwene nye sabi obi a wa bodam ohun so obi a na dwene ye ekọ ware obi a wa bodam just say one thing is that west no woni pani bebrebe yanum sa west wonye papa eni pedi wo ha wey onye papa wonye papa adenti na wo sorry free ne nchen ko woni na dan fukura na edi agora wo munya no wey wonye papa aso sano wudi na chi wo pa wan
mumi yenya west be a free ya no ba enye e 50 wells muma yenya yi ne yentwe ho enfri sa kasta tantan a china obedi nipa na temo agu nanim ase ye behu no na wo sa bani nipa no nipa bebrebe mpe that kind life no ti na ma ni bia mo ware ma ni bia ana mo fa adamfo na mo gu nipa nanim ase e chire no masa akọ bani nipa no eye nim guase emamu ugu unu anim ase na chira obi hu so unu unu ana nam a wo na wagu hu anim ase mo ma ye ntwe ye hu free that enuema no emu medical ka chira me say ye wo santase runabout and na yebre no anhwe ya yentimi mfa course okay ya se me mfa 3 bi ka me de ka me bu aguso akwa no sabre Any times onye papa the people be tell you that words wanya papa we wanya papa na yire cross wanya papa na down for cross wanya papa na juma ye ni cross wanya papa aso sano akwa no mjiriga jigi embacha number over face sia na yakasa 0501 336996 0501 336996 and I say 0208 306408 0501 336996 0501. Hello. Hello, good afternoon. Yeah, Joe. Number 2. Akoshi ayanko. Itato, I want a pana, the hero, any ayatana, at the walk. A bit upon who you are, papa. A bit upon who you are. I would want to pass out. The better would keep Good. What's your phone? This year, I'll tell you. That's your someone customer to Jacket one papa, half a bar. And it's one woman, it's one and Kalanico. The young idea, which was that one papa. Yeah, I will want to know your number. If you let you know your number, the next one. And I must say, what you do number, Mamma. Okay, maybe I tell Yati. Okay. Number ya ofre ya obeti ma frɛ so why god obeti me afrɛ esisa number we ya so opese wo ba fia ha wo case ya number ya yedi tutu dwa ya de fa course yi hello never show yeah ade amwa ye ho ba kono no ofra na wo gina radio no so yesre what Chon free radio. Yes, sir. Mo radio na si winche na my antikasa no kachiri. Yes, sir. Why? Chon free. Hello. Good afternoon. Afternoon. I go one corner after here. Hey, one corner you too. Oh, you too. No need to my pa. Oh, yes, I said, no money, papa. Moody, Miss Yow, sitting for the name, show me now. The Tunisia, I go die, you too. You too. Yeah, that's about one corner, Aquatia, you too. Corner one. Aquatia, corner one, Mabaho. Uncle now Wintima back what see I do too. Hello. Never show within the baby Akasafri. Hello. Within the baby Akasafri. Radio means you and I will hello no. TV no Ujina home. Hello. Yes, dear, within the baby Akasafri. Because I feel as you with him. Mediana Samuel Sabin SS. Samuel Yanko. Oh, mamma. Last year, you are going to put a more. Monkey, you see someone in my initial Rubano. I think the moon Kayabe. Yeah. Ma. Samuel. I have some more. Do ma, that is TV, you can't hear, but you will put it in the Kutamisu. now, come on, I buy you, can come on my own.
Abe na mo na mo de fa kwa bonus so. Yeah. So mo to be ko pension to o ji e di no akọ na we di e ma ni ni ko sa. Ma me da je oni nya me nya. Yaje, hello. Yeah. Yaje, na just carry sunsun. Hello. Hello. Yes. Yes, me kata free voter region o. Yanko voter. Efon. Maami na asem na me peke me kebi no. Me ba choko. Maami no wa ho. Ni kunu su nye normal nti na okofa no. Okay. Uhu so banya normal na wa kofa no. Ase kire sen. Papa no sisifo. Good. Nti mo bo maami no no nye na ni ma no. Yeah, that's super. Yemfa cost bi abiem. Yesra mo frefra, mo mfa nche ye bre no ayebi. Ya pacha opesa obefia ha na adu kesi ba. Say ya asasem na asase no ebi a ope yen yaboa ye ho. Asase ne so sade yen ya yebenya yen ya we sovia ye be mana ba be twetwa bibia na wache bibia ma na bibia de nasem ko. Manso asase sovia be ba be ye. How be a down so for the day, obi jusika, what do we to cry? Maybe ye will come and say, ye near ding, I did jiska to a charge number no the phrase is 0501. I number of a fraying no abaha 0599 688 988 0599 688 988 Ana 0501 336 996 Ana 0208 366408 Yani adin discussion shaden so Yani adin so yade gi asase ma wa de ma ba bia wo be fa bia ye wo ho apostle ye kom Abrewa ye kwa na ye da afrefo ne atiefo nyina akafo so ase ye tia obibia Nanabi. Yes, Mama. Ramazan, Mama. Me that say. Mama, the woman say, Mr. Mante, saying if we knew Russia, I walk cry. Oh, Mr. Mante. Or the last Mabaha. Yeah, or need Jehovah Witness for no. You go you need the tree. Yeah. And to be making sure say, yeah, be a bear boko. Yeah, Mr. Mante. We are sabra. Now, woman, no one translate. You need to watch it. To any woman, translate now and succeed. Come forward. We are here meeting you. Kai! No. Watuja. Eti, you better tell for you say. If we pola say, the whole nyanya say, a pola say. Nifufu na ed desu. Efo, Mr. Okuta kore mami. Na opefufu pa. Ana fe coffee wo so for like coffee fast food. Coffee eduane ede. Ti ya mechia no. Afi Nakus mechia u papa baby I will be a chia and our sister Sisi and our sister Maggie Kokuso ya chia will be a video no aba ebusuan we dia wa wasumu a obi abesiwa and obi abrantie enya no esibri no esanso egu ne headings na head no gu no fie 15 years ago no 2 years no afiansa na show effect ama sese mami eni baako efra san ko baako so na nje no na kire se bia bibi betimi aye wenne o be ko hospital ye say treat bibi now so some years back later no betimi aba say betimi edunya ise mami eni baako na sese efra yo ni nyina enam toxic marriage a na ho munti we extra ye say so wa bi mu na se enne po ochina pa ochina heya fi mu ntamo na se wa hwere nkwa yes life is so precious don't waste it. You shouldn't waste your life because of a so-called marriage, a toxic marriage. Hey, Nancy Trail and Ma from Sana. My friend say, Abroga, I can, and Ma say, I give you who could make my dear. I didn't know ya, obey ye piano, one yet, Nemum,
so o sha se o dance ba bia dia na se o sha so o show e ma fo fraud dia no se we de lose na afa na ba yi nsem e ya wo ya no afa na ba yi no na pie adno dia ya na ya no ka tro ne se o miwura ana se me do we nyama bi se ni se ya wo ya enko yie ma me ana se me ni njun nti me pa tro me srew e ma so de winim line munim sa mu ne ye kunu be kasa ho ma che no I saw ba agro no so na de bi o miwura no won komo bi se ansa na wo di amano nenyo hey if you say toxic marriage ebetimi age won kwa fiunsem at any time because ene ebro ochina ebo osum ye didua bo ne ye de sekan na de so finyina ye didi wachi unfio ebi kwa ode bo moja bia kokota wo baby one panhwe one fa hospital one nya hwe one ka hwe complain am obia oh miku obesesa ode obesesa sa obesesa na de she grave ode obesesa o na wo shadakem no da so na onam ho ewiase ne ono ankasa na wo fokọ entimentu nifu na wo e wo se o hye o beginning no nkra mo wenti ansa na no ka so do foforo de chale no betime akọ mu kra kofa e fe ne say Mercury e Jupiter kra abel na so esa mre no wenti asesa na mfi sa suban no ho wo wari wawie no amwenya mma na watena ho afọ 6 years na ho afọ no sa mre no na ba betime tunifo a obetime asesa ene se ne maami obi abesi wanani eye ne ye wanyi kwa onyi enkwa nani mbebre se bia 60 na 70 emre no wo no sa onka wo more years ahead ise se no nani na ise ba ko efre ba ko ye ise efra no ene ebetime akọ ba ko so nenti menu ni fra dem biem na obenya eni je bia ni hobi ne ma na onhwe no ono ankasa onhwe no onfa asanso mehu na busu anka nche ne se ontimi wari biem enso asema o kan se sebi kwasia bi mra megina mi manim enka che be se mi njao we ni nyina ne se oni ne ma me afiri papa nso afiri we ye be ma ene ne bobra abusuya ma mi hu adwentre comment section ho wase se na nkomo no so emu entimi enye de aha ena bebe makwan na me de na dwumedie no so esi me ma we say ha egusua emergency Ghana TV eso na me so me meje meja na me de dwumedie so ebe dan woni dia meje so eno ne akosua faculty have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time, or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.